Hello Parlab, welcome back to my channel. Mga ipila, timanta gani ka video ngan penmi tang kinet consult hakabede bat kawai ka topic. Ti Parlab aslam bade lem penmi video show namar ba. Kita gide ba ngapun kampalan ngam shim layo ban penmi video show. Te ngatharai don na don jumpi ki balai ap kmilinti tang balong hakajing bon kam jonga ngam shim layo ban penmi ki videos te wat nom snowy ehla kata. Ti Parlab saya comments ya kinu gijat topik kiba pikwa bangan ye penmi namar ba ladang adon por ngan penmi bet hi man lau banai la ni lang adon por lay man kata yaw ngai ya le ban penmi tang balong kajing bon kam teng teng ngam shum la ban penmi videos man ka por te kala ban dai na slab e shi banai la ni shi banai tam le ngan penmi videos te saya comments saya pentip ki topik ki ba pikwa bangan penmi kenang bangan yo shna ha video te Parlab kani ka video man ta kasi ngan suggest la ngan ajung mut halor ki best face wash na banta ki different skin types la ni all skin types la ni ki no kini ja sni do ki face wash ki ba day ya baroh ki ja skin types te Parlab lem da slam ya kapor ya mentanya peno ki kini ki face wash ki beda ya baroh ki skin types te ya kebenengkong gadi na company Jovees Herbal Papaya face wash kani ka face wash kalong safe natural and free from chemicals ke dei kham tam ban pinjli agas ni do ban penja ke jing sadak bat ban penphat agas ni do pila ban yo ekani na kinu ki dukan la ni ki pharmacy kaba gadi na company Himalaya Purifying Neem face wash te kani na tharai pilaya tip hi pilaya jupanan kam hi dabun bungut ngaru menta bangami percent ngajuyai pen kam bet kani kera ban penja ai ki jing saw jongki percent bat ka long safe ru ban pen kam dagi khana lani ki jeans kabala gadina company NIVEA Milk Delights face wash with caring rose water for sensitive skin kani ru kade ka wei naki face wash kabalong ban sle da baroh ki jai sni do ni all skin types kham tam gi ki balong sensitive lani ki balong thuchen ka sni do kabasa gadina company Wow Skin Science Brightning vitamin C foaming face wash with built-in face brush for deep cleansing te kani kede na benta ki basa dak ha kasni do tingaru ngami persian bat ngadon kajing sa dak ha kasni do kumni tenga mut ban persiang no dakani te kayarap na yan te pilu pila ban try pila ban persiang kabasan kadena company Cetaphil gentle skin cleanser kani te pila ban yo na basu order pila ban peran kamya ki teens lani ki samna luat kalong save ban peran kamya baroh ki skin types Banyu kadena company Papaya visibly flawless skin sustainable face wash kani ru pelaban dry kalong kabaya rap ikis ni ru ki patar khong lani dry skin pelaban check ya kini ki products ki bang ada link hapo ke description box ke jonga nang kadena company LOTUS Herbals White Glow 3-in-1 Deep Cleansing Skin Whitening Facial Foam di pelaban peran kam da kani ru perapan penkuat bat ban penpha ya kesni do bat ru ka block ya ka melanin production nang tade na company Neutrogena te kani te ka khamram te kerteng ka Neutrogena deep clean facial cleanser pila ban yo na pharmacy na ni pila ban chu order ru bat ka bakhadu kadena company LAKMÉ Blush and Glow Strawberry Gel Face Wash yagani ru pila ban yo na dukan na pharmacy na ni pila ban chu order ru dekna ma pinsuk apin wat ikini ki products baroh pila ban chu check bet na po ka description jonga haka bangala adep ban link ya baroh kini ki products ki bangala adep batai hakani ka video te Parlab ta ini kindiat licing ajung pada jonga bangani ka video memantakasni tat hadu bangin dai kendu biang pat hakwai pat kapor bye bye